APRFC yo mu Rwanda na Al Ahly Shandi yo mu gihugu cya Sudani nizo zatangiye irushanwa Sekafa Kagame Cup riterwa inkunga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uwo mukino wabereye kuri stade y'igihugu ya Tanzania watangiye ku manywa y'ihangu saa 8 za Dar es Salaam, ariko imvura yari imaze kugwa muri uwo mujyi yatumye amakipe yombi akinira mu mafu. APRFC yatangiye umukino nabi, abakinnyi batabasha guhuza neza umukino, bituma Al Ahly Shandi basatira, ariko Ndori Jean Claude wari wagarutse mu izamu nyuma y'igihe kirekire yaravunitse, afatanyije na bamyugariro be birinda gutsindwa igitego. APRFC yatangiranye igice cya kabiri amaraso mashya, abatoza binjiza mu kibuga Iranzi Jean Claude wasimbuye Nkinzingabo Fiston na Issa Bigirimana asimbura Mumbyi Barnabe, bihita bitanga umusaruro kuko nyuma yo gusatira cyane ku munota 65 Bizimana Jihad yafashe icyemezo yohereza ishoti riremereye ku izamu rya Al Ahly Shandi ryaruhukiye mu nshundura, nuko ashimishwa no gutsinda igitego cye cya mbere muri APRFC mu mukino we wa mbere kuva yava muri Rayon Sport. Match ya mbere nekereza yuko ni match ya mbere nziza, nagerageje gukina nitwara neza, mbasha no gutsinda igitego cy'insinzi, mu by'ukuri nabyakire neza kandi ndabishimira Imana cyane. Iyo nsinzi ngo ni intangiro nziza mu nzira igana kimwe cya kane kirangiza, ariko ngo birasaba gukora cyane no kwitegura neza amakipe yose basigaje kuzahura, nkuko Mashami Vincent umutoza wa APRFC wungirije abivuga. Imatch turayirangije, turishimye turayitsinze, ariko none turaje ishinga no kura match ikurikiyeho kubera ko nituyitsinda tuzaba dufite amahirwe menshi cyane yo kwikalifiya. Ariko navuga ko akazi kagihari, nituyitsinda bizaba ari byiza kurushaho, ariko none tugomba kurangiza itsinda mu by'ukuri nkuko tubifitiye muri gahunda n'abakinnyi turabambere mu itsinda. Umukino wa APRFC na Al Ahly Shandi wakurikiwe n'uwo mu itsinda rya mbere wahuje Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya na Young Africans, ikipe ikunzwe cyane muri Tanzania ariko itabashije gushimisha abakunzi bayo kuko yatsindiwe mu rugo ibitego 2-1. Yanga yakinnye igihe kinini ikoresha abakinnyi 10, yanaje kubona penalty ariko nayo ntiyabasha kuyinjiza. Gutsindwa kwayo bikaba byanejeje cyane abakunzi ba mukeba wayo Simba, bari baje ari benshi gufana ikipe ya Gor Mahia, cyane ko Simba itazakina imikino ya Sekafa Kagame Cup uyu mwaka. Imikino ya Sekafa Kagame Cup irakomeza kuri iki cyumweru. LRB mu Burundi ikazakina na Higan FC yo muri Somalia mu itsinda rya kabiri, hanyuma Dama City ikakina n'ikipe ya Malaika, mu gihe Azam FC izakina na KCC yo muri Uganda zo mu itsinda rya gatatu. Intsinzi ya mbere APRFC ibonye muri Sekafa itumye irara ku mwanya wa mbere, ikaba izakugezaho umukino wayo n'ikipe ya Higan FC mu gihugu cya Somalia kuwa kabiri guhera saa 9 zuzuye isaha ya Kigali. Theoneste Nisingizwe, Televiziyo Rwanda, Dar es Salaam muri Tanzania.